Ediaba. Abenso for share a money born some so or Rakojo upon Kuman Ekase, or in the Sasha Krata City Abase, Abai any and you and some beer. Toda be a sebi a free pennyphobia anoba. Then say one year na to democracy as a kabima make be a memoni a kitamuno. Now what to no a JJ na omampeni anasa buyers more can say woni how so be a banya jene a banju media be a wodi a banner montua be a memo be a kwaso will be near banya juna or quite so to me chana june. If it's a my memoni a kitamuno a yachawajuna menchama to become bibi now no nyajuna on your bonnet. Nemo will be a cassa so show no cassa ye say so be a teacher na dwene so nche se kan samoa ebe dan o man nabutu enti ensem obetimi atoto ka bi ma meka bi amamu ase no obi e kasa bibisa na esese wo ye ahweyie ne enti aban ni abre kasa asemi nyina erese na nsem University of Ghana Law School Professor Bakon Professor Raymond Tuguba e di asemi etudwa se niema bi ye kokko so no hwete bia o man wo mu no na se wan kasa wo frefre se abantu gomra niema bi won ma bokwan e makuku timi ba so na sa asemi na ban se wa professor moa wo be che wadwe wa asem oman asem a we na wo kan semi wo hono a ebutu oman etu kasa asem na sese wo ye ahweyie obi atimi che na dwene momu die na so adwenkyere no oba bia ekopem and ya mu kwada obokata de Ghana champion no studio dia ba na poso man 1999 de bi ohu pempanu fo se yedu amanfo ani aka ya no mahu akwala mfoni na nukrani ma kai me mranti bi men kwada bi mpa na mko school ata preparatory school no hwe obinfo kwa me ebo me metie ne de madwohui na we no ne sei na afra o ze no obinfo aja wadwo ma bi se ja oti we me ana se me se mebusem eye nkofa homa na yedai na ma bimpa na minim de ntia ate minyi no na me bon eno na me ntia se no uze kedi pa de eye se wa chirem mwa mi kola obo abuta mi classmate o su chemu o su ani mamo ne bia na ma menu ama odie na ma o ye konkontende na dozu mum konkontende su na gadu ani pa uni aba me kasa obisa me se o ma me no mu ko school no meti ma bobi din na nkwa akwa ye mo so o ma peja na nkwa afra o ma bisa o ma me bodi an yembe he no enti me o da be se woni mo bia se o bo adi nyankopon hwe na da obaka te kuta mi Ghanaian Times no any say President Independence Day Awards na enkwada no mko twro ai ensohwe BC no baako yese ne suba te se me pepe wa BC ja Master Etu Ahene Victor second from left a blind student at the President Independence Awards 2022 I just say oyobi a sebin producer mpefo mani mu a ne diefra na se sakwa no bia wa ben no exam so wo tenete na enkwada makwa aduasa ensia anu so afọ we ahumasuo so no nyamfo ya wadu twum kasa da bi do ya ma ben ne de etetimi de mukora mkwaja baso bo de fi o ma mpani pe mu na nkasa ho ti onu omkoi BC yes distinction wo munya distinction pew enkwada aduasa ensia nyame adom omakwaja ma boso bo de e wo mampani aso eye eno ne asema de bokratei edi atu nanimu pe e wo Ghanaian Times say ene ewiase o say wo Russia na Ukraine ewiase ene say o masem na etwagu nti wo so na pa bi a na wo pa bi atie wutie ne yekoso na no odi say so o ma be pa che wo say bibifo no mo jojo wo mo no mo akon aba ye nyina akwa kofutu edu an ma wo bibifo na gina nchen eti o mo jojo o mo tete bibifo na wo ho no pa ndiko bibini pa na me say racism no ko bremu krambo ne ye tie bibifo no na no wan hwe ayi Miss America was a baby enkwara me no ko ba ku ebroni ba ku bibini prosi for ba no mo pia broni ne sentia no de abanka ba gu bibini aba mu anensa ede ne ko na wo mo kan ne team form no na ne ma me say aden na nipa me no ko na mba ye misa asem na so mo de abanka ba gu bibini ne nsa eti say de bibifo de ye wasambo ne popa we de tuntum most difficult situation you won't system Ghana now for a very long time a virus na ya internet na pandemic bae na say no Ukraine for aba be kan ti NDC no or virus or COVID abaye Russia for month attempt and no more disturb you but let me tell you something that go from here unu aba de bi mchie bi people for amanyo senior me no ka say me say school as uti NDC for dins I can come and the woman says no many assessor
aban we ombemana yo ungovernable for us na nke si den ye wa amadokom ye ne ye wo power omo no tibet e na ompeso mu dictate maye e kire de wo se ye ni sa se ye cha appointment ye mu bi nya bi ya na nka his excellency hu me mobo no se me de wa hye ba bi atimi punish ni pa bi 2 hours we are message ma be o he ban ka be ko so ka be te sorry amu media for mu benya because you only people wo ha onye self discipline only training wo fie oswane yen knastem asobrache tintintinti we are mediewu omo swane omo timi twese ka omo timi twi blade no omo na nyina ka bo mo ma be yesa amanko ti ya ro omo ka ata omo sunu omo ban tini yen ko poni bi yesa na mu bi ye ho mete no yen ta ho bi ya ba ba wa ba aban no ko ya ma fertilizer ya ma bibia se bia ba ni bia ma ni fifi abro ne be yen ti fertilizer no go bia ma na se bia no wa ntimi enu ya na fi obi aba fertilizer kura no oni bi wadani asase nani afuntum bia ba hye fom bia na so ye no fruit ne twe ye no wo na wo pese nani mu ase no wo di so fa so mi bu be o ne ba and the person mo ye omo say they want to control MPP while to in power meanwhile so mo abai mo ntimi nkapo just few of us ye be demonstration ama ya boye ye be ye boy ye be pa bontiri akukubra kasa ni ye chibi ni ye jaye uba kumasi ama that ridge can come back ya ede na esi omo kokoma wato yuku o kai sa omo tro letter from IMF ye ba pa ofo ni ye pesika bia be ye dwuma omo tro ko ye say ya bra bonye subanye ye skebedi na IMF tro letter by say Ghana is one of the biggest economy now. Investors timiba. So what they are doing now is no money go. What they are trying to do now is say, promote investors away from Ghana. Ghana for who yet the omo ya bro nipa. Omo ti sa bo kuri mo dam pom ti. Uni and this liberty natural so catastrophe. Or to show no so no. Na adwefo fo woni ti barely 3 weeks ago, that was since last month. It's January ni. Menini NDC ni na tissue osuo ene wo so akoka sapni akoye register omo koye na ye no hu it was about the registration no koye no obi be register so onye Ghana ni na me chemu kaso na fo no indigents ni ye fe bi fra so that mamu ni bo hu mo befu sa area na okaso settlers ye there wo ho so there's a possibility say oni na see say bia omo ye Burkina na Mali for ni ade my brother asemu ya maka me to wa test bi ama ni di motor ba nyame kwa ye post na akwa no bomani ye wa be otie ye tso twa ye mpon yo ti me pon na me ni host di pia bonten se nye host na broke tank boy no bomani and this is a guy we shia me akogina me ka ho na December no sa me mpegu mama these are characters that they want to come back and rule Ghana na sabi ye ni di em no wo mu nye Ghana fo na o ba na people wa form na nkoma sesa can you say can this bapawada na di mara hu se bi ekoto omo ya ama MPP enya special or kind of system ni mu abra uko dwa so ye hu se di passport ni a MPP 4 nya me betu am ka MPP 4 at 6 see e ko position me ni bi ye no wan bebre bra wutie nkomo na ye ni pa